into yokuqala ile ngifundile uverse 1 to 6 esingesisemarize ngesingisi ukuthi idila kakhulu nento okay esiqala ukuthi le ndaba zamibhalo uPaul uApostle Paul owabizwa eseshikashikeni ngokuzingela amakhono endleleni eDamaseko wabizwa ngumbani uNkulunkulu phonsa umbani kwamnyama emehlweni wasekhuluma uJesu naye waseyaphenduka waba umntwana kaNkulunkulu sembonile uJesu embiza emsebenzi emthuma wahamba wayohlala for 3 years eArabian desert efundiswa khona inkosi mebuya lapho ngiyabona ukuthi usedwele umoya kaNkulunkulu now ngizokhuluma ke labazalwane nge-high calling noma i-upward call now lama calling ke esiwaziyo ebuKristwini awu-3 i-calling yokuqala yile calling that I believe sonke la endlini sidlule kuyona le calling ethi woza kuJesu noma izono zakho zinjani noma nikiniki woza kuJesu iningi lethu lizwile leyo call lasabela leza kuJesu in different ways abanye baphakamisa izandla bathi ngiyamkhetha uJesu abanye baguqa ngedolo banyenyeza bathi izwi lingihlabile abanye bamiswa phambi kwebandla bamvumisa uJesu kwashiwo izinto kwathiwa yisho lamazwi emva kwami kunye kwakwasi asipromote kakhulu ebandleni akunankinga kubona but bakwenza okukhulu ukuthi bayilalelile i-calling this calling number 1 bazalwane nami ngineyami indlela engitshela yona ngasizwa kanjani it's interesting but asiyeke for today it's kind of sad i-calling yesibili thiyoqala yini bazalwane eyokulalela yini ubizo lenkosi uJesu usabele umvangeli mina ngaphambili ethi uma ungasindiswa uyekuphutshiswe bese uyasindiswa ngalelo labo mase usindisiwe ungene ama different steps akho like ibaptism nokunye siyekeni ke for today i-calling yesibili ile othi usukhona ke manje bese uza uNkulunkulu ekhulumisana nawe ethi nangu umsebenzi that is not the calling abefundisi kuphela noma abashumayeli noma teachers abefundisi asihlukanise abefundisi nabafundisi that is not only the uhleli lapha yana ithi calling yakho wena iba uasha endlini ubone ukuthi ahlalekile kahle ubone umsebenzi ka problem directors abantu usukume there's a calling i-calling ethi lamawindi menjena ngcolile ufele njalo zokwacleana usukume ukwenza that's the calling i-calling ethi abekhona i-order endlini mufika ubone ukuthi imbali zibhekelene uzilungise that's the calling number 2 but i-calling yesithathu engizokhuluma ngayo namhlanje ayifani nalama-calling amabili le calling yesithathu ihluka ukuthi is a calling esibiza ngokuthi upward calling noma high level calling amen calling yasezulwini ethi iBhayibheli ubizo lwaphezulu nokukhokhisa zonke izinto ke namhlanje okukhesa zikhulumile ufane njengathi sebancane uzozasithi mase esontweni kuze abuye uzazi vayele endlini athi bekufundwa ngane esontweni uzimayeka wena uvela ukukhumbula ukuthi besikhuluma ngani ubizo lwaphezulu forget ukuthi noma ungazikhohlwa angithi uzikhohlwa noma ungazikhohlwa ke zonke izinto but wazi ukuthi today besikhuluma ngobizo lwaphezulu and all of you la endlini bazalwane must be ready for ubizo lwaphezulu high calling
Hallelujah. Amen. We've been to calling number 1. See, calling number 2 manje. But calling number 3, a high calling, upward calling. Shumela wena namhlanje ngegama lenkosi. Nawe ingcengane ke la uPaul bazalwane bami ingcengane ezanayo. Uyingcengane lelibandla laseFilippi elithanda kakhulu above all others. And the certain reason la indinganinga ukuthi why lelibandla elithanda. Bengathi hands up sengabona abantu kumele babuyele emva kwafesiniye. Ukuthi yini isizathu sokuthi uPaul alithande kakhulu ibandla laseFilippi above all others. It is because leli bandla mhlawumbe singisho 10 times manje. Leli bandla ilona elathumela umnikelo wemali. Amen. uPaul eboshiwe nje. Hayi ngoba lalimthenga kodwa wabona ukuthi nali bandla elevision yokusupporta umntwana kaNkulunkulu olisebenzayo nenceku ethe boshiwe limthumelele isipho. Mayibonge inkosi. Wasethanda lebandla wabona likhulile limature, waselibhalela elimotivator elincoma kule motivation ka chapter 3 ke ulincomela ulimotivatela ubizo lwaphezulu. Asho sakhoza lini ubizo lwaphezulu. Ayangifuna nibambe lento ubizo nakuphi laphezulu. Nawe weqala ke labazane hayi kuna verses of 6 oqala ukhuluma nge-spiritual discernment. Uqala dumam kwethu imana amagama ngabana angeke ezolweni lana. Lento le isho ukuthi into kamoya oyizwa ngaphakathi ekhulumisana nawe. Amen. So uthi ke la verse lawa bazalwane bami into engifuna ukufaka yona baseFilipi ukuthi ibambeni lento yokulalela ukukhuluma kwamoya ongcwele kini. The inward faith, inward understanding of the Holy Spirit. Amen. Amen. Can you summarize? So ke ulama verse ke lawa ke bayala ngalona ukuthi ibambeni lento ekumina eyangaphakathi elugcina bazalwane bami thokozana enkosini kunelo phela khona lokhu angiwenqeni kepha nina kuyanigcina bese ke xayani ke lamagama anzima kwabenza kodwa bhalike bazalwane ukuthi kulento ke kule journey esisa kukhole ngaphezulu xayani zonke izinto eziyi-opposite kwale kule ndlela azavele wakagula amagama amambi lapho kuverse 2 yini bazalwane yini asho lapho kuverse 2 izinja xwayani izinja nixwaye izisebenzi ezimbi nixwaye abokusika. In other words, mayivula le chapter ukhuluma ukuthi lalelani umoya ukhuluma kunina nivume i-connection between you and the Holy Spirit and avoid abantu abala surrounding uPaul ayikeswa uPaul abafaniswa nento ezimbili izinja abenzi bokubi. In ancient Israel with Jewish culture izinja kwakuyisilwane sasendle. Amen. Ngafani ndodana yethu sinoMantuli izinja zakhe ihlala endlini zilala khona besishade umlungu futhi abayithanda kwabili ukuthi bahlala nezinja endlini. Amen. Now but kule culture lena into yinja kwento yasendle ngale culture Jewish culture yayingasondeli. So ukuthi eqayamike lezazilwane zasendle. Amen. Ezimbi ezibona zicabanga ukuluma zikwenzekala. Amen. Hallelujah. Ukuthi lezo zinto zila phakathi kwenu. Shani manje seFilipi. Be careful because
Niyazalwana. Akasho maphara. Akasho ngakithi what language kuthiwa indumuzane. Akasho indumuzane. Ukuba uyazi lo language wasala nje. Usho izisebenzi among you khona lezo zisebenzi ezinjani ezimbi. Amen. Kuthuma ukuyikeda wami ngathi bezokuyikeda ebanzeke. Bafuna ukudlala ngani. Ngafundela isigijima lapho kuloko ndaba. Group number 2. Group yesibili verse 7 to 9. Sengikhathele 10 was like clash of 10 was. I'm tired. Apho manza. Uyahlaba sami. Ngishela ngoko. Fufunda nje. Phela uwenta verse 7. Kanti-ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami. Engilahlelelwa yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Amen. Intendeba yakhona group yesibili bazalwane amavesi lekhona lesibili amavesi verse 9 gains ukuthi izinto esizigayinile nesiphakiswe ngazo sabakhulu ngazo but ukuze sithole i-upward noma ubizo laphezulu kumele sizishaye indiva. Anything was a gain to me, a accomplishment. But when it comes to izinto zaphezulu, lezo zinto sizishaya indiva. Hallelujah. Mina isihloko sami la ngakusho lokho for the first time. The two of us namajazabuvu. Abaningi abantu namajazabuvu. Sabo bonke lejazabuvu khwabe izandla kwento enkulu esimangaliso. La sifika khona naye sibayabona abakhulu waphakiswayo bese no ICC ngiyakhona next week but somewhere ngiphakiswa bazalwane. But these things bazalwane, when it comes to calling kaKristu shazalata zikho. Amen. We forget about them. Sizishaya indiva. Amen. Now welcome now nje kunesikile sinayo suncangatha singakwazi thina lo ndeke kubeka phezulu uphakamise ukushaya indiva because of the high calling. Amen. Now ukukudla ucula bona bonke abantu ezweni bathi kwamnandi ukudla ukushaya indiva because of the high calling. Now thungayo thungimqhakazi bona umuntu ukushaya indiva because of the high calling. Against ethu bazalwane izinto zalelizwe esizigayinile we put them aside because of the high calling. Amen. Amen. Now sikulele ukuthi abantu kana ngiyajoba la wenza flu vaccine last week ngambuza lo sister tikasufana nozomthofa ngene noma ngabe wathayi baba ngabe ngibonga inkosi. Everything bazalwane yale emhlabeni how much you do it uphakiswa abantu uthi Paul everything ngishaya ibazalwane indiva. I neglect it. Ngakhohlwa yiyo ngani napho because ubhekeni kubizo laphezulu high calling. Amen. Let us group number 2. Somebody group number 3. The power of resurrection. Full the table verse 10 and 11. Verse number 10. Ukuze limazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe. In all these things, Paul
ufuna ukumazi kakhulu Jesu ngoba uyithikithi ukhiye we-high calling. Jesu Kristu ukhiye wethu ungena ekhaya ezulwini. My own God, maybe let me define the high calling kakhulu before even lo bizo laphezulu. Lo bizo laphezulu bazame lusho ekhaya ezulwini. Nezwa ubizo laphezulu i-high calling isho ukungena ekhaya. Haleluya. Wena ungena kanjani ekhaya? Ungena ngokugula, ungena nge-accident, ungena noma ngani, but u-high calling usho ungena encababa ekhaya. Uthi wow, ngafika ekhaya laphezulu. Ubizo laphezulu bazalwane, that's what it means. So uPaul uthi kule group yesithathu amavesi sawufundile udadewethu uphile afundile uthi izinto engiziqaphelayo lana ukuthi inkosi uJesu yavuka. Haleluya. Nami bazalwane ngilwela ukuthi one day ngivuke. Amen. We taught your lesson was ukuthi as inkosi uJesu yavuka, resurrection, nathi siyavuka. We even ask the question ukuthi wena uvukelaphi na? Amen. Ukuleqophela amavesi ku-10 11 ukhuluma ngalo ndaba ukuthi ngilwela ukuthi ngifaniswe noJesu owavuka nami ngingene kwisigaba sami se-resurrection ngesikhathi esifaneleyo. Bese kuyazothi le resurrection ihambisana ne-suffering. Amen. Uthi ngiyimisele ungena kwi-period ye-suffering and fellowship with his suffering ukuze, amen, nami, amen, one day ngibonane noKristu. Into eyomenza finyelele ekuvukeni ukuthi wayesiye on earth ube esezimisele ukuthi angene through i-suffering noJesu Kristu angena kuyona, although we cannot in any way ukuthi silingane i-suffering yethu nekenkosi uJesu. Hallelujah. Amen. I think there is something umkazi eshile emukele ngendaba yokulandela inkosi uJesu. There is a verse ecishe liyele kakule motivational kazi ukulokha uma umuntu ethanda ukuze emva kwakhe makazibheke 2 athi abathi siphambana 3 angilandele. So this is what Paul is talking about. Ufisa ukuthi lo mpilo yakhe ye-suffering ibe yona ezomwelisela imgibeze phezulu. Amen. Hallelujah. Kwanike bazalwane ezikhona la ngaphandle moya engcwabeni emlindelweni ebusuku bekhona i-period la kuthiwa umuntu usesamweza ke manje simwezele simdamkhulu whatever la abayisebenzisayo inganekwane lo bazalwane but-ke asiyigqeke kakhulu because thina sinilo kwethu ukuthi inhlupheko noKristu iyona ekuqualifayayo ukuthi uwe ungene kwelizayo. Siyavala ke manje group number 4, and I want to emphasize that group number 4 as I summarize 5 minutes on Salem kuzimadla kovazovala nomqeda. Group number 4 verses 12 kuya ku 15. Kunesikho ukuthi sengibambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona nguKristu Jesu. Verse 18. Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengibambile, kepha kunye
ngizelulela okungaphambili. Ngijonge emkomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu nguNkulunkulu uKristu Jesu. Last one. Ngakho-ke thina sonke esiphelele masibe nokuqonda okunjalo, kepha uma kokuthile niqonda ngokunye, nalokho uNkulunkulu uyakunamulela khona. My Bible goes. I want to close, as I close, this is the most part of this passage that takes me to a high level. Number one, Paul was on some pending man, in fact, la kuma verse okala ngazo thusha izibongo zakhe ukuthi mina ngakuthi uPaul bazana wafunda esikole esikhulu andogamaliya uPaul bazana wayekhuluma language ama-foreign languages amaningi uPaul wayene citizenship yamaRoma kanye namaJuda. So he was everything bazalwa. So lapho eqaleni lela sasiqelanga kakhulu ngathi manje uyazisho mina makhona umuntu lela wamengakhetha ngisho ijazi zakithi olozulu omchuma nombangazitsha odokogana ngeso zokufikilana all those things uzubona ukuthi wazisho lo mfo nawe njalo usho njalo but uthina ekugcineni bazalwane zonke lezi zinto Bazalwane angisho ukuthi mina umqobo. Angisho ukuthi mina I'm perfect. Oh bazalwane kusho kusimalanga ebhaleni kaMateyu 13 the New Testament uthini angisho mina ukuthi I am perfect. Angisho ukuthi ngingcono. Hallelujah. Neno zalwane. Nokhetha waqina phambi kwenu akasho ukuthi ungcono. Amen. Nawe futhi mawuzala ngelanga awusho ukuthi ungcono. But yinye. Hallelujah. Into ebambene kuyona. Isho bebe ukubaka kuhlomena. Kepha kunye engikwenzayo ngikhohlwa okungasemuva ngizelulela okungaphambili. One thing I do. Amen. Kuzona zonke lezi zinto akizona. Amen. Nengibhatshazwa kuzona. But yinye into engiqhakambisayo nengiyenzayo yini I forget the past and look forward. My Bible goes. Ijonge